Kipawaya tuni ni salak himale nupi hin pasalte hitale numei hitale yaisa tong pai thi la tungwa le tu nui tu di huntana pathianin dam takan pilai sia kin na fe kwa tunga ITLF women min chibai kon bu ei tunia ithimo 16 days of activism on violence against women and girl child chi ahia made to mina yen veng venga made te hu hamdan kha imusa hia en le tu ni na ya inu mei ina upang teu akhoi bang tuka khoi ud di helan we have lots of chances ilale isisan Christian te ihizakin isisan ikutuka sisan ibasa kutu ahige hi mei te ki lau hi lawa hi mei te tu rin ka chiku te hi le ei hon lau zo hi bang ziakin hon chau tak ta ko hi le state government at the same time central government yai te akhut zata anei dingu hi lawa hi hum tam pia kan gen ta numei nau pang unarmed people numei nau pang chi kha galvan to ki thuam le hi lo ichi dan khoi ngam te mi hing chu nam vual zol a hi ngai ke him dingu a hi tulila na isama ma tu ma mai nei u nau te victim family a ki patin pu iza a pona isama ma hiai victim family te tang thu izak to tung to ni la yai tung to ni la a thuin ya ingai khak kyak pe nu be sok mai lo ina in lam izot chiang in leng asisanu ta khat ta bangza a tak chi ingai to ding we tu ni la mei te mak ka sak ma ile sangam nu mei nu nei lo a hiu hiam ma bangzia kina numlei email the het lo ikitanau pi het lo vai gam hiam ai kele elak ma amale hu ham tak hiam ai kele domestic violence chi bangle ke kamit ma mai ne area ka tuak ka pasal ka din numlei awak ka va mul ka tuak kha hu ham takin awak a pasal ka me te yai me ni thum tung ma hi new bazar bus parking a lai ya Amy nu mei te lep tam dang pasal ni abang khat lo dan a hoi lo dan kha ya ki pat lezil thei tam pio ma hi le ana nei sa hi tak le wai ni ka patian ni ya ki kho ma kwan di ka hi ya wai takin nu mei nu kha mei te pasalin ato pe kin a khatina nau puai na khatin akhuta khatakaya biakin kai di vapanti leng la se kai di katsia ilelek mu chiang ina igam lam ka khopia nei te na asing tang mi cha a hi ngam chu ipan pi ke le lo di che biakin hoi ni ka kai ze kai zo ze na ka ki no na ka vakaya hong payo police station na konton pi dinga na pasal na del ngai lo din aman hondel ding in kon bosap ding hi chi ka va ge na tu ni na nu me te na society ya role tam pi ide ya dunia victim family te ki piak zona pa tang na sang pi piak tung to din yai tung to pe nu me te adinga reconciliation period ki kai to na hun ni ne izam dingo Napoleon Bonaparte France Galhang mama khatina gena give me a good mother I will give you a civilized nation anatia tu ni na no hoi hon piain gam hoi kon pe ni chibe why ziakin tu ni an nu meiti hinchi tuka hu ham taka tha na le vok tanga pai na tung to na yai adam lai ten is society ya bang mo phuang na ineya in sunga hin society ani nu meiti kha we should not be the troublemaker, but we should be the peacemaker on Chihukahi. Numete Lakading, Numete Pasalti Kako Inyam na Halloween. Educational field, Ali Honki Piak Tak Chiamuna. CBSC result, UPSC result, Kong Yachangina.
toppers atam zo de kanu me hi tu ni na wai bang zia ka kon gi na hia ka chi chen nu me te hi ipang tak tak le chi tak na to ipang hi chi tu ni kon ka swa no de hi ya I gam le ga nam vaya me te government Manipur government in hu ham taka inu me te to idao pang tiu on khoi na tung tang tung to da yai si san pian a tho na be lo ding ina tu leng mi hing hi mo si na ami Israel ti api khiak dik mangin leng apun le chia om ma hi dunia e bang le hun hong so le darna tu di hiam ai ke de ki kai khom na hiam na sim na di hiam ki thada deu deu yai pian kha thil thak hi lo hi hi ma le dunia I thil tua kha Manipur history e du me te chong hi lo e ya ya zo swan te om te history a ama sak pen na ai chileng chi kya lo ding kai Manipur ina January som di lekhat 1972 in statehood anamua to end separate administration political demand I demand penu tunaya hongkipan ita alohi may they ten hu ham taka discrimination on hi now hi tunaya kipan hilohi the moment we got statehood in 1972 the discrimination done towards our community was already there to give why is there a political demand no may de tunga hit taka hu ham taka gam tat na le frontline na igal hang city tung to ni na political demand I bol penu kum khat kum nia I demand patilo wa hi we a separate administration union territory legislature iti penu kha hiai kang dia kha imudiam o chi di imu te di wa hi why zakin amu te som lo wa nu me ana oma ana pheng dia electoral politics a honglon nge le ei nu nei dian pi dia to idan di wai to idan ke le idang khano lo him di a hi yai khat vi chance I mu pen alas le hi thei ai na yai hun pe kha zang di ding in ikigen thak thak hi kovel pumpi India gam sung itale women empowerment akitia nu nei de dok sang na dinga pan mun tampi akila himale ei ya igambuna ya imua nem te bang le imua in ways to prevent violence against women and girls ichilai lai women empowerment India pumpi to internationally again line why is there in a Kovel community at the same time the Indian government is ashamed that you violate the constitution by not protecting the women flock of your country. Why is there in India government in Ling? Tamgai pi again ta no BJP electoral politics. Kumno da general election om this yak mai amako ya not talk saku. Why is there we have the right to demand a separate administration with a different legislature. This is our birthright as a citizen of India. Whether you give attention or not right now, but the time will come. Time will tell because we have the living God. Why is that? Patian again. Bible abanga again. Bible in banga again. Patian. Honchina teo. Vangam alud ke dingu pa de dan hilo ihi ke de chi Bible la imua tuin pathiani ron voizol the da din ya yang pai teng le Christianity hina ifeidu igin na ha tak tak hia chi ken thak niu sumle pa ya thia movement to kisain yai imi hang teu hon si sam te no mei te ai ke le hu ham ta ka ki khoi na te tung to din sum dong na om khau ya relief to ki sai ba ne kian thap ni why siang ka ve ma hi movement to me tria ya incident hong om ma ya conflict hong om ma kana ve gi ge tu din kon gen ke dia
nu mei de hi in sunga le role nei pet I hia home minister I hia in sunga wai tung to ni na ka eta Christian hingala ka zuma ama khatu zob kap tum tanga hi pathiani nan fual zol thi sab tuan heu tu dor ka pola la heu tu hi bo apa sal diu la officer government na sem ngen zob ka da thuma limong la ki janga bangja ka nong tai dur durwa zob ka ki kha Manipur government bu pang sok lo tuni le primary teacher tele ki kai to ba why la ya ki pat kana game bia kin sunga kana game na hi chitaka igin na teu I Christian hi na teu bangma principal zui bi I Christian hi na him dog lawa sumuna dilela hiya zabang za samang za zoka ta na mo pathian lal gam tun na dia samang za ina ki kon na chi ki ngai to tham liu chi tu ni na nei te kya na konsial thak thak hi ka ki pa ke